Hello guys, ngwaye ikaze kuri Menya Studio. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano kora subscribe, nimba ari wamaze igihe nawe ikaze kuri ba ugarutse. Nta kindi rero uyu munsi tugiye kuba twarebera hamwe uburyo twakoresha MBZ tuba tutaguze kandi tukazikoresha zigenda neza. Kwibutsa gukora subscribe, like, comment kugira ngo video iyo ari yose tuzadukora izajya bayakugeraho. Ndakeka uri kureba hano iri gutera MBZ 10 mu isegonda. Urumva nimba uri kudownloading ikintu iba iri kwirukanka. Reka tuze turebere hamwe. Okay, urabona ko hano mfitemo simukadi ya 4G Lite. 4G Lite nkaba nakonegiseho VPN ariyo bita agafunguzo bamwe, kandi urabona ko iri kugenda neza. Urabona ko hano ibi ni ibintu mba na downloadinze, ibi ni ibintu ndi gukora nyine iba igenda neza. Urabona ko biri gutera 6.5 muri sekondi. Mu isegonda rimwe ibiteye 8 n'ibice. Urumva ko nyine ibiri gutera biri hejuru. Urumva nimba uri kudownloadinga indirimbo ifite mega 5 ushobora gushyiraho igahita ikarangiza. Ukanzeho rimwe. Nubutsa gukora subscribe nyaboneka kugira ngo tujye tuba twabana umunsi ku munsi. Hano ngende kukwereka simukadi ndi gukoresha iyi ngiyi. Urabona ko ari Mango. Iyi simukadi ni ya Mango. Hano hirya nkagiramo ya Airtel ariko iri disable narayifunze. Okay, nkibutsa ko hari simukadi ugomba kuba ushobora gukoresha kugira ngo uze gukoresha izi MBZ. Hari simukadi ugomba gukoresha kugira ngo ube wabona MBZ, kandi hakaba na application. Turebere application 5 hano ari nyinshi, ariko reka turebere 5 waza gukoresha zikagufasha. Restaka VPN, hakaba iya kabiri ZVPN, iya gatatu kaza yitwa Amutano VPN, ine Hatton Plus na VPN. Nino WhatsApp wanyandikiraho. Hano akaba n'indi yitwa Demo VPN. Ino WhatsApp uraza kunyandikira kugira ngo nimba uyishaka ngufasha. Hano akaba izindi simukadi ugomba kuba wakoresha, akaba harimo Tigo, MTN, Mango. Urakoze rero twabanye muri cyo kiganiro. Nimba ari ubusobanuro utabonye uraza kunyandikira kuri ya nimero.